Beri di bangsa tiba Roman mi lain na. Setelah kenang ko bade ekon matuan nabi ni natang lak. Karena ekon matuan nabi ni natang lak keja setiba ada acara muslimat ante tingko entar. Ya biasa kena keng entar buk nyelembek lek kada iro le. Ya tamu ya lah datang kapi kena lay salamin bi Bak Dewi. Kok cek le bermum ke Bak Dewi lem kalem de ma de iro le. Adah ya lem tibi lemara na mun kuang ko asakar kena minta apa cot ke tetangga ya pakun se pacot tibi. Mau pacot tetangga tak kok pas mancal gedein tetangga na je payah. Mun seong kuna kena inner beauty itu lebih penting daripada beauty lain. Apa sih kocak inner beauty coba? Kecantikan dari dalam. Aja geh ketengkana. Lamun zaman setiaan ya di 2026 ribu denak kana seandi tengka bagus becek berkuli nasi ekro kena aja esak. Da apa babi bisa begitu? Ya salut ro kena bisa mempertahankan akhlak ben sopan santun daerah. Lah muslimatan ampun lemah ya zialah keluar bareng mam angki purte dunge koncang satela burung setedung. Apa cak aku tak lebe ko ba inang ko lacak syuting ko kelung ko nyuting zia ba dari pala pap amak kerong ngaceling video dari terobati di roda cek ba cingki puru are kena pelan kok minum jelly teh beri pas meredung bingko sangku ke ngarap pemangkan ke tro jelly